Nako ya bosupa amogakgang tsa Botswana Television a re ha re simolola re lebelele pele ditlhogo. Tautona wa Zambia a romela molaetsa wa matshediso go kgomotsa setšhaba morago ga matlhotlhapelo a kotsi ya kwa Limpopo. Mme baemedi ba Botswana ba sekaseka kgatelopele go netefatsa ga diketso tsa lefatshe leno di anama kwa mafatsheng a sele. Fa setlhopha sa GU se thulana le sa Police 11 mo motshamekong wa Botswana Premier League phirimaneng eno. Motagadi sa amogela dikgang tse ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga Borone a re ha re simolola ke go dumedisa amogela nna le sentle moyeng a di ranola ka puo ya diatla. Mo dikganyeng tse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kgothaditse maloko a kereke ya ZCC ya St. Agnes le bakwena ka kakaretso a go ikokotlela ka tumelo le go ba tsotlhe mo modimong. Tautona o buile seo fa a na ile go gomotsa maloko a kereke eo le ba malapa a amegileng a amilwe ke kotsi ya bese e gapile matshelo a batho ba le 45 kwa Limpopo. Lucky Toteng. Fa e sale seru sa kotsi e se wela lefatshe ka malatsi a papolo ya morena, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile setšhaba go tshwaragana ka thapelo go gomotsa ba ba latlhegetsweng. Tautona o tlhalositse fa kotsi ya phuthego ya kereke ya ZCC e le ngomolampelo fela thata ebile ya ntlha ya mohuta o go diragalela lefatshe leno. Mo mosong ono jaaka a ne a gomotsa ba malapa a tlhokofeletsweng le maloko a kereke ya ZCC, o ne a patilwe ke bagolane ba puso ba ba neng ba akaretsa mapodisi, moemedi wa lefatshe leno kwa Aforika Borwa le mapalamente a mabedi a Molepolle South le North. Le itshegetseng batho ba modimo go botlhoko go bokete. Mme ne ke re ke tla go motsa mo lepolole mo kerekeng ka go boletswe morahi yo wa gaetsho o tswa malapeng a harologaneng a mantsi. Me re bone mo re sekeng re go bone mo Botswana ga ise go tsamaye go ne le kotsi e ntseng jaana, ga ise go tsamaye go ne le kotsi e botlhoko jaana e le ko hatshing le sele. Bangwe ba baruti ba kereke eo ba re ba leboga ke monokeng ya puso ya ga Tautona Masisi mo serung se se ba gwetseng. Ga bile tota ke leboga le mmamonageng ka ga nna eme ka te go ngwana a sohale re ke re sa kgona go bana ba suka gore no go supala e ka re bantse ba re we are under investigations. Me at the end of the day ya re nya mme kana batho ba ke bona ba ka le thusang gore yo e leng yene yo ke mang e re le tlhotlhomise re ditse gore le batla bo mang, mme ka jalo ba re letlelela gore re go bona baswi ra kgona go ba bona mme tiro ya tswelela ko pele. Mo go tse dingwe Tautona o ne a kopa Batswana go tshwaragana ka dithapelo mo dinakong tseno tse di thata. Le baemedi ba mahatshe a mangwe bao mo Botswana ra amogetse melaetsa e se kana ka sepele gore e supa ke monokeng le kgomotso ba nthumile gore e le baeteledipele ba mahatshe ao ke tle gore ba lla le rona go motsegang go bakilwe keng ke botsalano ba rona le bone go dirisanya sentle. Mme ebile re itumelela thata gore o tlhalosa gore o ta bontso o re menokeng go a go tsena ko bokhutong jwa tiro. Rona sa rona jaaka re setse re ne ra nna ra gakololana ke go leta ka bobelotelele gore sepegela se se dirwang se wele re boloke batsadi ba rona. Batswana ba kgothaditswe go tswelela ba tshwara merapelo go fitlhela dithothomiso tsa basepodisi di kwela kwa Aforika Borwa. Lucky Toteng, PTV News, Molepolole. Re sa le fo Tautona la Zambia re Hakainde Hichilema o rometse molaetsa wa matshediso ka Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le setšhaba sa lefatshe leno ka kotsi ya bese gapile matshelo a batho ba le 45 kwa Aforika Borwa. Tautona Hichilema a re le bone kwa Zambia ba amilwe ke tiragalo e mme ba tla tswelela ka go gomotsa le go ba malapa a amegileng mo dithapelong. Mo godimo ga moo molaetsa wa ga Tautona Hichilema o eletsa Lorraine Siako mosetsana yo e leng ene hela halotseng kotsi eo pholo.
baemedi ba mahatshe tota baemedi ba lehatshe la Botswana kwa mahatsheng a sele ba ipegile kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi Maabane. Baemedi bao ba mono go tsena phuthego ya baemedi ba mahatshe ya Heads of Mission Conference e tsweletseng. Mokwaledi mogolo wa ga tautona me Emma Pelotletse o gateletse botlhokwa jwa phuthego e ga mmogo le seabe sa baemedi bao mo go nonetsheng kemedi ya lehatshe leno kwa mahatsheng a sele le tlhabologo ya lone. O tsilong ka betse ka dintlha. Malatsi a latelang ke a botlhokwa hela thata mo baemeding ba lehatshe leno le thomo e ba e beilweng pele ya go nonotsha le go lomaganya maitamo a dithabololo le tirisano ya Botswana le mahatshe a mangwe. Baemedi ba tana le sebaka sa go sekaseka le go tsaya mothala tiro ya diofisi tse ba di okametseng le go tsweledisa pele maitamo a thabololo ya lehatshe. Our foreign policy is pretty much influenced by our domestic policy. Jaanong kana ke bone batho ba re ba romileng ko ntle gore be gore tsaela malebela ko bathong ba bangwe kana ko mahatsheng a mangwe gore go diragala eng so that they bring it home gore ba tla ba kgone gore ba re tlhabolole re le Batswana ka gore mo malatsing ano ga re ka ke ra kgona go tshela re lehatshe re tswaletse re nna hela mo gae ga re ba tswa bone be gore lebela gore mahatshe a mangwe a dira yang a tlhabologa jang ke eng se re ka se tsayang ko mahatsheng a mangwe. Ha tautona a tsamaya ka tsamaya jana ya bo ile ha gongwe le taletso e tla ka bone gape diofisi tsa bone gore ba re lehatshe la gore le na le di-opportunity tse e leng gore re le Batswana re ka kgona gore re a mo go tsone so be gore ba re lomaganya le lehatshe leo kana ba re lomaganya le mogwebi yo go bona gore dilo tseo tsotlhe re a di tisa mo Botswana. Baemedi ba mahatshe a Botswana kwa mahatsheng a sele ba ipeile pele maitamo magolo a go direla lehatshe le go atolosa mosepele wa thabologo ya one ba inaakantse segolo bogolo le maitamo a dithabololo. Because as your envoys, it is you, our principal, who gives us the go-ahead, of course through the Honourable Minister and our acting PS. We have been preparing together with the headquarters, our acting PS, and a team here. Ke tsaya ke re mongwe le mongwe wa lemoga ebile wa bona mme ga re ba nne ba ta mo gae ba ta gore meme le Batswana gore ba utlwe gore bone Batswana ba re ba eletsa eng tota gore e re ha ba tswa ba ya kwa gore ba palla e ba itse gore nya mme Batswana bone ba akantse jang ba re so ba ta ba le mongwe go ta go bona le tsone di-projects kana mo sekgweng go ate go te the fruits of your labor akere ya ka ba tisa di-projects le ba go biana re ba tsamaisa le tsone gore le bona ba none mongwa wa gore tota se ba se dirang kwa gore se na le maduo ba tla ba go bo stress ba go bo lugu ke dikgang tse e leng gore re tsaela gore ba tla ba ipona tota ba le mo teng gore nya mme re tisitse ba go imbe ba tlhwatlhwa mo Botswana so re a ba rotloetsa gore ba nne ba dire yalo. Phuthego ya monongwaga ya baemedi ba mahatshe a sele a itebagantse le go gatelela seabe sa tomagano le mahatshe go ka goga maitamo a lehatshe a go nna le tshololo e kwa godimo e akaretsang bothe ebile e ikaegile ka dikitso. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Tona lephata la mahatshe a sele Dr. Lemogang Kwape o kgothaditse baemedi ba lehatshe leno kwa mahatsheng a sele go tswelela ba rekisa lehatshe leno kwa ntle ga mmogo le go ka babeeletsi go tla mono. O buile se kwa pulong semmuso ya phuthego ya baemedi bao mo Gaborone. Phuthego e ka yone baemedi ba sologelwang go sekaseka motlhala wa tsotlhe tse ba setseng ba kgonne go di dira le go arogana maele go netefatsa ha mananeo a lehatshe leno a ditlhabololo a atlega le kwa ntle. Ke letleletswe semole kae ka dintlha. Phuthego e ke sebaka se se maleba gore baeteledipele ba sekaseke motlhala wa tsotlhe tse ba setseng ba di fitlheletse le go arogana maele a mašwa a go itepatepanya le go nosetsa mananeo a lefatshe a ditlhabololo. Mme re ka lefatshe le tswelela ka go fetoga le go gokagana baemedi ba go kailwe go le botlhokwa gore ba nne le tebelopele ya go dirisa bokgoni jwa bone le ditsompelo tsotlhe tsa ba di fileng go baya lefatshe leno mo maemong a kgatlhisang a go phadisanya le mafatshe a mangwe. Your role as representatives of Botswana on the global stage is crucial in promoting our nation's interests
attracting foreign direct tiro ya lona le baemedi ba Botswana ko mafatsheng a mangwe ke go rekisa lefatshe leno ko mafatsheng ao le go ngoka babeeletsi mme ebile le tlhomamisa gore le aga tshwaragano mo mohameng wa kgwebo ke ka boineelo jwa lona le tiriso ya bokgoni jwa lona mo go ka thusang lefatshe go fitlhelela maitlamo a lone, especially as we chart our way to becoming a high-income country by the year 2036. Your efforts and commitment to enhance Botswana's engagement with institutions and authorities in your duty stations. Dipuisanyo tsa lona le bana le seabe botlhe ba ba maleba kwa le leng teng go botlhokwa mo go thuseng lefatshe leno go nna mo maemong a rileng a go phadisanya le mafatshe a mangwe. Tautona o gateletse bokao jo ka fa ntseng a dira botsalano ka teng le mafatshe a mangwe. Countries with whom Botswana continues to enjoy cordial bilateral relations. Baemedi ba Botswana ko mafatsheng a sele ba supile ba lemoga seabe se ba tshwanetseng ba nna naso go thusa mo maitlamong a lefatshe a go nna la itsholelo e ikaegileng ka dikitso ba dira seo ka go aga botsalano jwa kgwebo le mafatshe a mangwe. Our expectation as envoys during this conference is to confer on the opportunities that we see in our countries and organizations of accreditation, as well as on the ways and means. Re tsile go dirisa sebaka se go bona se re ka se tsisang go thusa Motswana mongwe le mongwe se se tshwanetse sa gatelela botlhokwa jwa go akaretsa botlhe le go dira botsalano jwa kgwebo. In Botswana's quest to be a diversified, knowledge-based and export-led economy, establishing meaningful global partnerships is essential. Putego e wela kgwedi eno e le 10 ka jalo baemedi ba lefatshe leno ko mafatsheng a sele ba rotloediwa go dirisa ditsompelo tsa ba defilweng ka botlhale go fitlhelela go le gontsi ka tsone go sa kgathalesege dikgwetlho. Ke letleletswe Songole kae Botswana Television Gaborone. Banka ya Stanbic e tlamile go ntsha sephatlo sa sedikadike kgotsa 500,000 pula ngwaga le ngwaga go ya manokeng Mhama wa Meepo segolobogolo wa thekiso ya dithoto. Banka eo e beile monwana tumalano le lekgotla la Botswana Chamber of Mines e solofelwang fa e tla thusa go tlhama ditiro le go kabakanya itsholelo. Tere Makgweng e re ka lefatshe leno le ikaelela go nna la itsholelo e kwa godimo jaaka tebelo pele ya lone ya ngwaga wa 2036 e kaya mehama e farologanyeng ya itsholelo e dira mo e ka go kgonang go nna le seabe mo go godiseng itsholelo. Banka ya Stanbic ga ya salela kwa morago ka jana e ikgolagantse le lekgotla la Mhama wa Moepo go leka go fa Batswana sebaka sa go tsaya karolo mo mohameng o. The mining sector, it's key to this economy. It's serving as a cornerstone of Mhama wa Moepo o botlhokwa thata mo itsholelong ya lefatshe leno ke one konokono mo go thameng ditiro le mo go tiseng letseno mo lefatsheng leno ka jalo re lemoga botlhokwa jwa one ke ka mo re itamang go emano ke Mhama o ka tumalano e re gatelela maitamo a rona mo go godiseng itsholelo to our social, economic, and environmental strategic agenda, with particular focus on advancing economic pillar. Dintlha tsa tumalano di ne tsa nankolwa mme di supa maikaelelo a tumalano e. Stanbic Bank will provide financial resources in form of grants up to a total of 500,000 per annum. Banka ya Stanbic e tla thusa ka madi a kana ka 500,000 pula ka ngwaga mme madi ao re tla fa dikgwebo tse di tabong di thopilwe ke lekgotla la Botswana Chamber of Mines le banka e tse di tla dirang dithoto. Together with the bank as potential manufacturers with confirmed off-takers. Go toga ka ngwaga wa 2008 lekgotla la Botswana Chamber of Mines le ne la simolla go rotloetsa beng gae go tsaya karolo mo mohameng wa Moepo ka go ba fa sebaka sa go rekisetsa Meepo dithoto tse di tlhokegang mo Meepong. The government acknowledged that as the mining industry we pay our taxes, we pay our royalties, but how else can we help to take this economy further into the future? Grow that particular economy. Puso e a lemoga gore re le ba Mhama wa Moepo re duela lekgetho le tse dingwe mme re ne ra bata tsela e nngwe ya go godisa itsholelo mme ra bona gore re letelle Batswana go rekisetsa Meepo dithoto. And we've been doing that since 2008, encouraging
and making plans to ensure that our citizens participate in the mining industry. Go bolalwa fa dibanka go ralala lefatshe leno di saenne tumalano ya mofuta o le lekgotla la meepo la Botswana Chamber of Mines, sengwe se go bolalwang se tla thusa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Mapodisi a Serowe ba tlhomamisa tiragalo e mo go yone monna mongwe a belansegang a na bolaya mokapelo wa gagwe a ba ikgapela botshelo kwa kgotleng ya Malela kwa Serowe. Seo se tlhomamisitswe ke Assistant Superintendent Eric Tambe wa sepodisi sa Serowe. Love Mario. E ne ya re ka mosupologo ka nako ya 10 bosigo banni ba kgota ya Malela mo Serowe ba makadiwa ke tiragalo e mo go yone batho ba le babedi e bong re wa dingwaga tse di 31 31 le mosetsanyana wa dingwaga tse di 19 19 ba fitetsweng ba thokagetse mo ntong. Mapodisi ba supa ha ba belaela bobedi jo bone bona mmogo mme go lebega ha ba thokile kutusisano ka jalo ba belaela ha reyo ana bolaya mosetsanyana mme morago a ikgapela botshelo ka a hitetswe a kgega mo marulelong a nto eo. Go lebega reyo o dingwaga tse 31 wa kgota ya Malela ona nna go kgota yona ya Malela mme mo tsamo ya nako o na letsa ragwe o le gore le nona o nna go khoteng e sele ya sebabi ka ene na ine go na nna teng le motho yo hirisitseng a letsa ragwe a supa gore ba thokile kutisisano le mokapelo wa gagwe mme a re gone go ragwe a emelela ragwe la teng gone kwa go tsana teng mo tseleng ke ha letsa ba sepodisi le bone ba tabogela teng ha ba itha ba kopana ha lapeng lone leo ke ha ba ya go kontunya ga reo ka no dingwaga tse 31 go tsana gone kwa ha ba bula ba fithela ana le mokapelo wa gagwe ba le montu mme go lebega a kapetse mokapelo wa gagwe botshelo. Entse e le gone mo kgaolong ya legare mapodisi a phalaphele bone ba tshegeditse re mongwe yo dingwaga tse di 36 yo ene a belaelwang ha a bolaile re mongwe morago ga go thoka kutusisano ka ntha ya sekoloto sa nama ya tonki kwa kgoteng ya Thomadithotse. mme ga re tlhotlhomisa mare fitlhela le gore e na re mo busogong jone jo phakela ka bo 3 re yo lo mongwe ba ne ba lwela sekoloto go ne go bolela ga yo tlhabilweng eno yo se mo botshelong yo a na kolutiwa madi a mmelelwang a neng a re tsheditse mmelelwa nama ya tonki ka nnete ne ra tlhotlhomisa jalo ra be ra go tsholela re tshwere mmelelo mo letsitsing lone leo. Mapodisi ba supile ha bontsi jwa batho ba ne ba itshwere sente ka malatsi a Paseka nteng hela le tiragalo ya kotsi ya base e neng e rwele setšhaba mo Phalape. Love Mario, Botswana Television, Phalape. Amagala di kalo kana kwa motho wa gaetso ke Stella Edwin Mashakgo mo go tshwaretsetsa metshameko. Mothetso dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele ga tanteng a re gatere ga toga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgo mo metsone tsa re ditlhopha tsa Gaborone United le Police 11 di tla bapolana segong jone mo motshamekong wa beke ya bo 22 wa ligi ya Botswana Premier kwa lebaleng legolo la setšhaba. The Reds ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a boraro mo lokong fa the Jungle Kings ba le mo go a sa jeseng diwelang a 13 a rutlwe ka tego kgakole. The Money Machine ba amogela banna ba sepodisi ba le mo maikutlong a kwa godimo moraga go fapha se sengwe se se sokolang sa Morupule Wanderers ka nnotse 3-1 ka mafelo a beke. Selo sa mokatisi Pontsho Moloi a reng ba ikaelela go se tsweledisa ka ba santse ba le mo ntweng ya go lwela bomampodi jwa paka eno. Go tsena mo nakong eno mo ya go lele ba kokwantse dintlha di le 37 go tswa mo diphenyong di le 11 maleka a le 4 le tatlhegelo tse 4 go tswa mo metshamekong e le 10 le bongwe. Yeah, the team is good. The team is very, very, well.
We are in a very good run of results as well. I have 4 games on the trot, winning. So that is how we are. We are back on track. So the team looks very, very good as well. From the midweek game we played in from the holiday game we played in Palape, and then the following morning we had a recovery session, and then a normal training session yesterday and today. So we look very good. The boys look very sharp, and we're very, very eager to get into the game. The Jungle Kings ka phaletlhakoreng le lengwe ba jala moya go le nala ba rena ka boitumelo moraga go nota Matebele FC ka nno e lengwe go lefela. Mokatisi Nelson Olibile a re ba batla go tswelela ba lwa ka gotlhe go bona dintlha tsa botlhokwa jaaka ba go magomediwa ke selepe sa Magagane. Banna ba mapodisi ba ba mo maemong a 13 ba tla bo ba tsomana le phenyo ya botlhano ya paka eno, mme ba setse ba kwadisitse maleka a 7 le go latlhegelwa ke metshameko e fera bobedi go tswa mo metshamekong e le 10 le bofera bongwe. Obviously, as we prepare, there are so many things that we bear in mind. But other than that, we should all understand this is a game of football that has no therefore. You can't predict the result due to the previous games. So therefore, in Police 11 camp, we are really focused. We know what the 3 points will mean for us, or even a point for us will value it more. Mo metshamekong e mengwe ya ligi eo ya laboraro, Matebele FC ya amogela 11 Angels kwa Dinaledi Academy, Township Rollers e jalana la Swa Flamingos kwa Soa. Baeteledipele ba Loko Jwaneng Galaxy ba tsoga ba leka go oketsa ketapele ya bone kwa setlhoeng sa Loko fa ba amogela Security Systems kwa Galaxy Stadium kwa Jwaneng. Morupule Wanderers ba ba duba nthankga mo maemong a 15 ba tsaya loeto le lekhutshwane go ya Boteti kwa ba tla fitlhelang Ngwarapa United e ba emetse teng. BDF 11 e mo maemong a bofera bongwe e tla rutana magokonyana a kgwele ya dinao le Traffic kwa Lobatse Sports Complex. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Modulasetilo wa setlhopha sa mabelo sa Lefika Athletics Thari Moketsi a re monongwaga kgaisano ya bone ya mabelo a neeletsano kgotsa relays e ya go tla e na le diphetogo di le mmalwa jaaka ba akaretsa mabelo mangwe a sa tlwaelesegang mono gae a steeplechase le a di-hurdles. Moketsi a re se ke tsela nngwe ya go godisa le go natetsa kgaisano le go ya ba tota le go rotloetsa batabogi ba mono gae go phadisana mo go one. Kgaisano eo ya monongwaga tota ya ngwaga le ngwaga e tla tshegediwa kgwedi eno e le garataro ko lebaleng legolo la setšhaba. Rutlwe Victoria Taken. Moketsi o supile fa ba akareditse mabelo a steeplechase la di-hurdles mo kgaisanong ya bomme le borre mo godimo ga mabelo a mang a neeletsano kgotsa relay go leka gore a itsege mo lefatsheng leno. Maikelo a promotional ke go leka go tsholetsa mabelo a e le gore ga re a tlwaela mo Botswana jaaka ne ke bua ka steeplechase le di-hurdles ga se gantsi re qualifya mo di-hurdleseng, so re leka go rotloetsa gore Batswana ba participate mo teng. E re ka kgaisano e dirisiwa go ipatlela phatlha mo go tse dingwe ba rulaganye ba lalitse batabogi go tswa mo mafatsheng a kgaolo ya Aforika. Ka 2019 e be le wena re simolola go akanya gore mabelo ana re ka invita mahatshe gore a tle go tsenelela, mme se ne ra sira re invita mahatshe a borwa ba Aforika, mme go na ga tla Namibia, Zambia, Zimbabwe, mme mahatsana ga tlile 4x1 ya borre ya Botswana e ne a qualifyela di-world relays. 4x1 ya borre ya Zimbabwe ba ne ba qualifyela 4x1 relay go di-world relays, ke sona se ne sa iragala. Mme ka 2020, 2021, 2022 ya se ke ga nna le event ena ka gore go le COVID. Moketsi o ikwetse mo bana le seabe ka go farologana go batswa dithuso tsa madi gore ba kgone go tshegetsa kgaisano ya selebego se se go godimo. Di kwaletse tse dingwe di client tse dingwe ga itse di response, mme maikelo ke gore re go ira di follow up, mme ra phila le tuko sosa ya teng gore society le bone ba tsenge le bogo. Mme se nka se buang ke gore team ya relay ke batho ba le bane, mme ga batho ba le bane
team e ntsha 100 pula. An individual event like the hurdles ba ntsha 25 pula. The spectators ba ba yang go lebella ba ntsha 25 pula. kgaisano e tla bo akareditse mabelo a bomme le borre a di-relay ya 4x1 meters, 4x2 meters, 4x4 meters, 4x8 meters le di-mixed relays fa mangwe e tla bo e le 100 meters, 110 meters le 400 meters hurdles tsa bomme le borre ga mmogo le ya 3000 meters steeple chase. Go tla bo gona gape le dikgaisano tsa batlhoka pono. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Magnawa le Chelsea Chakanyuka ba fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya ITF Under 18 J30 Gaborone e tsweletseng kwa National Tennis Center mono Gaborone. Nawa o ne a kgapela ntle Reynard van der Laan wa Afrika Borwa ka 7-6 le 6-3 fa Chakanyuka ene a ntshetsa ntle Lonwabo Majeke e ntse le wa Afrika Borwa ka 7-5 le 6-2 a rutlwe Kgomotso Sefako. Nawa yo maemong a boraro mo kgaisanong eo o simolotse bokoa jaaka ba ne ba fapanela ketapele le Van der Laan go fitha a salla morago ka 4-5 fela le ka bona le la kwa mapoka a toga ithulaganya botoka bo a ko morago go ka fenya metshameko mebedi ka tatelano mme a fenya sete eo ka 7-6 morago ga tiebreaker mo seteng ya bobedi Nawa yo fentseng kgaisano a J30 kwa Namibia mo letlhakore la di-singles ngogola a talomile molomo wa tase a fenya di-serve tsa ga Van der Laan gangwe le gape go tsaya ketapele ya 4-1 le ka bona leo la dingwaga tse lesome le bobedi la seka la thola le ba ko morago a fetsa motshameko ka phenyo ya 6-3 go fetela ko tikologong ya latelang kwa ata kapana le tlhomane ke kana wa Afrika Borwa yo ene a ntsheditseng te Bradley Nyamonokora wa Zimbabwe ka 6-2 6-love. I feel I played all right. It wasn't the best I've played since coming from the All Africa Games in Ghana. I played much better there, but I think it was just a matter of adjusting since this was my first match back. But I feel first set it was a bit tough. I was playing a bit weird. I wasn't able to make a lot of shots on the court. But then after I managed to pull through though with that set. Mara go toka o sumolla sente mo seteng ya ntha ya efentseng bokete ka 7-5 Chelsea Chakanyuka wana ta jele magala mo go bobedi e gapa mothofo ka 6-2 go ka go kampana le Eden Dokien wa Afrika Borwa yo ene a ntsheditseng te Teresa Mtutu wa Zimbabwe ka 6-2 6-2. The match overall, I think I played decent. I wasn't really impressed by my play. I know I could have done better. First set, I was a bit nervous, which made me end up playing in a way that I don't usually play and made myself tight. And then I wasn't really free, which made me play not the best. But eventually, second set, my nerves went down and I knew what to do. And I played better and won the match eventually. Motshameki o mongwe wa mono gae Mbali Nontle Kwame o reteletswe ke go fetela kwa pele ya sena go lathegelo kgatlhanong le Gita Victor wa Afrika Borwa ka 6-2 6-1. I played well, but I had a lot of nerves, but I think I played well. She was also playing very well. Mo metshameko e mengwe ditshogofatso ba paletswe o lathegetswe kgatlhanong le Ron Van Wyk wa Afrika Borwa ka 6-love 6-1 fa Kgosi Tumeletso ene a gapetswe nte ke Johannes Adam e ntse lo Afrika Borwa. Selena Joseph le ene a tswa Afrika Borwa o ntsheditse nte ka Kgelelo Malumo wa Monogae ka 6-love 6-love. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mothetso a re sa go loleto le maro tsa nako ya bosupa re dibe khutlo gone fa tshele bogejalo kgaitsedi ke sentle mo oneng a rola sentle bontle ka puo ye di atla gakologelwa ke tsatsi la boraro mosele wa pula o etswa go sa le gale sepe fela so batla go se fitlhela mo tsatsing la gompieno a ipakanyo ya gago e simolle mosong jana tlholantso bereka ka bona tla bona kopila le botswerere modimotšo.
dikgaolo tsa borwa jwa gantsi le kgalagadi fa dikgaolo tsa tšhobe nghabe borwa botlhaba kgatlheng kwene ga mmogo le bokone jwa gantsi gona sotse pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo dikgaolo ya legare le bokone botlhaba gona re setse gore be go thibile ka bontlha bongwe mo maphakele gona setse go ikutlwatsego le mo go teko dikgaolong tsa nghabe tšhobe le bokone jwa legare ka 20 go ya ko 21 go mo dikgaolong tse dingwe gona setse re be go le bothitho ka 16 go ya ko go 11 mo tshokologong gona setse go ikutlwatsego le mololo mo dikgaolong tsa borwa jwa gantsi le kgalagadi ka 23 go ya ko 26 dikgaolo tsa tšhobe le bokone jwa legare gona setse re be go le mogote ka 33 go ya ko 34 fo mo dikgaolong tse dingwe gona setse re be go le bothitho ka 27 go ya ko 32 fa re lebala ditoropo dingwe mo borwa ba aforika gona setse re be go apogile ko port elizabeth ka 25 pula ya diphefo dikgadima ko maseru ka 23 ko manzini gona setse pula ka 25 Antananarivo gona setse pula ya diphefo dikgadima ka 24 fa ko Beira gona setse pula ka 24 Lusaka le Harare gona setse re be go thibile ka bontlhabong ka 30 ko Lusaka 22 ko Harare Dar es Salaam setse pula ya diphefo dikgadima ka 24 fa ko Blantyre gona setse re be go thibile ka bontlhabong ka 26